Kunemagama lengikholwa ukuthi aliciniso lelimile noma acondzene netipho tamoya, kepha ayacondzana futhi neliciniso lelithi uNkulunkulu akafuni singabi nekwati ngekuthi letintfo letentekako tishoni futhi titawukwephetsela kuphi. Ngicela kuthathela encwadzini yemisebenti yebapostoli sahluko 12 verse 1 uthi, ngalesikhatsi Herodi inkosi wacala kutingela nekuhlupha emalunga elibandla. Verse 2, wabulala Jakobe umnakabo Johane ngenkemba. Sitha besiva bumnanzi ngekufa kwemakholwa. Herodi abesebenta asandla sesitha lesingafuni kubona inkolo yebuKrestu ichubeka iphumelela. Herodi wabulala Jakobe, wambulala ngenkemba. Nanyalo njengaloko ngishito livi laNkulunkulu liveta ukuthi uNkulunkulu akatsandzi singabi nakwati. Kuze kuthi singabanjwa luvalo sibe nekwesaba ngoba sibona umkhuhlane uyanza, sibona kufa kuyanza, uNkulunkulu akafuni singabi nakwati. Lo Herodi lo libhayibheli lithi wathi nakabona ukuthi kuyajabulisa kuhlupheka kwebantu baNkulunkulu, kuba neluvalo nekwesaba, sihlalo sakhe Herodi ngathi siyatinda. Wathi kube abone wachubeka wenta kwaba worse, wenta waphakamisa lizinga lekubulala ngoba abona ukuthi lisu lakhe nesihlalo sakhe siyandlondlobala. Kungenteka lokhu ngikhuluma nawe kukhona kumbe lojabulako sihlalo sakhe siyacina ngekubona lo mkhuhlane wanza, ngekubona kufa kwanza. LiBhayibheli lithi lo Herodi bekahlose ukuthi Petro amlethe embi kwemaJuda, bekaneliplane ngaye, wamthatha wamvalela ejele. Athi uneliplane ukuthi kusasa yini latawuyenta, kantsi kabude elangeni, umhlaba wasimakathe nekugcwala kwawo. uNkulunkulu bekaneliplane lelingahambisani nelaSathane, belingahambisani nelaHerode. LiBhayibheli lithi umuntu uyahlela, kepha inhloso yasimakathe lephumelelako. Mntwana sekhaya, umthanazo wami, ngifisa ukuthi wena nami sime sibinzi, sathi ukuthi noma ngabe kufa kungalunguta emafasteleni, lo mhlaba lo wasimakathe nguNkulunkulu loneliplane. Liplane lethu angeke lichamuke ku-COVID-19, angeke siplaniswe kuphila kuthi simo kwentekani ngaphandle, angeke bese siplanela kufa nekugula. Liplane laNkulunkulu lihle ngempilo yethu. Asibambelele eplaneni laNkulunkulu. Mangabe kufa kuyefika, sithathe ngekwati liciniso lekuthi vele liBhayibheli lithi kumisiwe umuntu ukuthi afe kube kanye emva kwaloko kwahlulela. Liplane laNkulunkulu lelitawuncoba eti kwawo onke emaplane esitha. Kwendekani-ke Petro ngesikhathi agcinwe ejele, sitha sineliplane. uNkulunkulu wathumela ingelosi yamkhokha Petro ejele. Ngumthandazo wami ukuthi uNkulunkulu ngendlela yakho you are able to intervene. Kungenteka silalela mhla kunje, kusasa kusetinto tishintshile. Singangena eminyakeni kunje, uthi uphela umnyaka tinto tibe tishintshile. Empeleni uNkulunkulu akadzingi neminyaka. A minute, a second with God is sufficient ukuthi angashintsha tonke tinto. Asiyekelele konke kuNkulunkulu, sathi ukuthi sitha sihlelile,
kepha tinhloso taNkulunkulu leti tawuphumelela. Malibongwe ligama leNkosi. Amen.